Busdan kasang kasi west kasi hill ba free ran tatiang wala pensyai ba kladon kajing bakla keren jeng halo kajing kedau ba kasang kasi kajin jaban yo anosi nakasinong ban pelong ikasyat haniu nong stoin dangsien kani kajing pensyai busdan kasang kasi west kasi hill kalong hadin ba keren markhamat barka bolsinong kaniu nong stoin sports club menta kasengi ka alpro pratrik ujemang ajal pusan hanong stoin haba keren hadin ba keren sing tu jingmut berkasinong rangkat kaniu nong stoin sports club ba preo laong ba kajing keren yu ba kasreng kasyam jing ban yo NOC ban penlong syat kalong ba bakla ba kelpat ikipat yo ban om sutu bakla nakaliang kedua sinong nong stoin sports club ru kalong ba kam judon kanu kajing kang dai keju ai keluit mensem ya kinu bapan ban penlong ai kanu ke program hakatai madan bar kipat ba kim dai ban sutu bakla kumbal ami kubo dangsian barka kloai ban map ya ha kajing long breu Jika juga kepada jelaskan kepada publik yang mulai pesan kita Muslim, tak boleh berbicara beliau ideologi, nah keseluruhan stoin bat dan sport club, tak pulang ikut sebuah ini hak ketika madan itu berjikret juga ketika berbakla, kepat ya berok di malakui ketika hubungan pemir bagi jus jong Mai kidin, kita aku berempat ya ki memberikan jong ke klub pas tunjuk memberikan bisnong sudah malah dia minggu itu jing muslim kayak jing jongan sebelum bah bukan si dalang simpan juga di long story sport club acara society kepada sumut nah kemudian benar-benar ya supaya jemur lalu kita dapat klub keteng jongka sport club jongka sinong hidro kowe si megane keteng sport club mabaka sinong ketika bol ke bakal itu tinggi nak kalian sport club mengundang karena no gacing gunur ndai ban sih itu lebih ka torba sinong ni undang story dekat sport club ya kan kemadaan apa sipan berpeluang ini program kamtam kesat sub musim ini judon kalau lo begini konyol ni ai kulit musim ni ai subha syafi kasih bas padan kam ya kemadaan nak mata kaneka jingle kwen maka jingkren ke pamiade ke ba ya hab nongrim ya ke jingkren te betai ni lapoi kaneka benta pada pembek ya ke jing bakla tinggi ni pediang ya jing bakla jopi minum don ke jing kulut ndai long ni tei nak benta ke jing ha apa kayu bat kulo suang lu kene kemadaan ke ba nakaliang jungi ka sport club ka dorban slon muston ni ai kulo sabaro di badon kam di bapan penlong ya gitu ni program hang ne ka madar di dunia kalau di program jo di departemen jo sarkar ni program jo gitu ki breu ki ba wan bapan la long kiseng kasi la ni ki balang paper ni ai subha ya kene ka madar bakinio ha ka program ki jena kene diniro ni pa nong ba ni dokumen bengin poin sekene sudah put pada suatu jimut ba kajingkren ke balami akar pondeu tek kede kajing bakla na kaleng yo sesi ba itu piriak kelut mesim ya kajing bakla itu pi ba minum ya thau ya kajing bakla ke balami akar pondeu ba ni karpa di ba kiba pek kiba subscribe ya kene ka youtuber ba katu kajingkren akar pondeu tek sobha wat nom pek rene warna perkas news nomor bakam don ke ini nomor katu kade tangga jengkren bakla nakaleng di melam coba saya kasih disebut nakaleng juga presiden juga di nonton sport sosial